di tangan Yoko semalam. Panas apabila dia tertinggi. Panas apabila dia. Apa dia punya Tuhan yang ubah? Kiranya itu tulisan Melayu. Apa ia tulisan yang akan menjadikannya? Lalu turun saja. Bukit kerajaan begitu. Hah? Oke, sudah menjadikanku. Panas seperti raja begitu. Dan duit turun saja. Bukit perhatian begitu. Oke, Pak Uli. Vicky, Omega kelihatan.
Kane paling Kane paling melahu kajami. Pangdo kanti kasap kanti. Kane makalelise daging kasap kanti. Lagi reng tiang bebebaus. Yah dong dewa. Tapi lurus medang, kalungguh. Tuaning sampun dapat, anduk titiang iki. Bukan. Waktu suluk sangian, cewang karel. Ya tetejo-tejo, wong ternyata-ni, halu latukul jangkamu. Wah ini, wah aku ketetan maru tadi kanan, halu wakil. Kuri keramuan ini, siremake penguasaning alaskan wamis. Ni uisiu geni kangat wah. Beparayuk mujil kenui rasa lawan paliwaran. Sok sademijil. Kanan ikang udak kuat mapar ikang mermek Deleng-deleng akan ori pamijelan sira ipun pariwara. Ratu Sariwakyang, Kidiang Ratu. Yen naga mayang Kidiang kalungguh daneng reng setra landamani. Tandino sekadi Sangyang Durga Bairawi. Ayo muji-muji pariwara. Kidiang entan muji Ratu. Ayo nunani kanang yatno apyan Sri Kunto. Beparayo kenui rasa lawan.
Tentang durian terus manik penuh makin doyutan kusiring aku tanduk wali-wali lah kau ingkang-ingani ke wali-wali Ayo dibilang Ratu. Tuhut ton ning sapodotap ayo mandoh wali-wali Jangan tanda doa Ratu. yoning ari Wisnu Sigera ayo mandoh wali-wali Jangan tanda doa Ratu. Sigera ya tutup lapas siruki untuk kayu mangki wali-wali Ayo Ratu. Dane makalunse. Sakadisam palungok dane mata. Tapi ando dia. Mana wikawen tantel bawa cami. Terus saben makian. Suang nujaran wawang yu wali-wali Iya dia. wakan meme wali-wali Ani sampun. saru joko bani kalang nelingah ni dini cecaro Yang iki bos ini kok. caro beceng tepuk meme nyai Dan wong tidak yang kan. mungkin ni wali-wali Ani nanti buka. ma bener kaya saturan lawanipun tesatepung nawutinari Ani antuk nanti buka. sangka ninggar jitu wasirokipun wali-wali Ora tuleda. Kayo nane mangke. Nanti punika sare mawon. Papan wusida anu ingkene marwenteni alas ganel amis. Sana mawinang ledang ring ayo. Bentane mangke palungguh dane riki. Reng widangan Alaska. Ganel amis. Gandang. Wet kisah saking dirah diraja ngeledem penglamu wadoken paro banyak patih kediri rajane
rikalaning ngasorang sira yang maha tabe sira Sri Walu Ado lantas idang memedini jenap nginjapan sakananing kaweruhan makeling ning aji kapengiwan ane sumo kawinugraha waduk idul Sri Walunato nene tinca pememitakene wataken para sisyo ni mukajang Iko sana sampun kepincangan. mau bener dadi sumatakan di kanang sisyo canane wani lawan sira iwis Ayu wakti punika ratu salengke pertanggano. Din kama kumata kumitet nentan wani nentan turun. mau bener iya doang awe suka lilo parun tadi kanang ora daya Dewa ratu niko sami mawinan ledahin ayu. wali-wali Iya tidak. maka cihnaning garjito enak mangke pada amulahaken kasukan lawan sirokipun Ayo durus ratu. Durus enak kedua dan sini waduh lumaku marwat di kanang saman pariwado Ayo durus ratu. sini Eteh upaya sememene pariwado Sampun sayangku. bunga wae Sampun iki sampun akeh. dong bunga keto Sampun punika. apa sampun dadak sampun yen ada Wakti punika ratu. limpo ati poparu jowangon bunga menengo payas Ane sampun rah talah sampun punika ratu. yat no yayan kene paliwara Bonang lengi paliwara Sampun iki. sarung yo ayo nunani kanang yatne
pesakade. Lah, pada yatna. Kuni kira hange kerama saratu sarang limpo. Kerama hange ratu. Reko sirani bisa gede. Tumut lawan. Wali-walan ini. Sudah saratu malila-lila. Wali-walan. Ayak nih. Aduh. Bukan angin. Jangan dia. Ah, kudang mah dawa. Keadaan lokal vertigo pesona wangi. Ampun abang, menika perdigo ya. Ya. Ye. Oh, keadaan meme. Iya, Oh, main. Oh, biasa nih kapah cantik. sedang apa ada bensin kau perdigo. Nak keke nama itu keke nama. Perdigo kau. Vertigo. Makan dia nanti mriki. Ah, lihat di kuda vertigo. Alah, kau makan perdigo. Anggar mani, ore meme bisa lihat kapahmu gandang gitu. Semang tadian bobok rea dan pedang rea tuh. Ya semang liu nak yang ning kau. Cukup taman lihat. Ngidangin rea keri kalaning rakinau semang tengah ini. Oh, tamu tuh. Oke dah, berarti dia mesti lemah-lemah ni siang rehat. Rek ngidangin rek ibani lemah-lemah. Maro jago nih. Ye benang yang lagi nyoba kita rehat. Hah? Benang yang nyoba. Nyoba gitu loh. Pang Cina ni kau ajar sarena ni. Tangan bocor yang ajar. Kan kentang. Gajah yang boleh, imut yang boleh. Dia lihat ramah gajah. Ciri-ciri kok kena gajah ke ramah aja. Pada nasi. Maka buat ni kau ni ciri masa kau kena. Maka camplong mula bekran ke kau. Ada ni gede ke kau. Waduh. Angin siang. Nang akan mati kamu cari.
Menget pun sirenyi wiso geni wali-wali. Kalau ratu, lumengat nanti salam. Menget ri lapah, dangu-dangu apa dan sideh. Ngwales akan ri sepejak pun siri wali. Sengidang kanthi momone umur memene boleh ya wirado sungsang. Lakar dot ajak ninde kang wales pangidang kematian setelah kan Prabu Kediri Sengidang. Tanpa sedang nika. Wirado sungsang nuyo di alas ketepian regese. Ati Padam nika. Sengidang wales. Nu meme jani iso geni. Sakane panugrahan sire yang bodari. Ngaran Aji Wisyo geni geni ning ngrana ngamu wisyo, ngrana ngamu penyakit. Ni panugrahan ni sumoko pijo antu pilihan bodari tekene. Waktu nika. Wang netelok yen sing idang memeng walesan Aji panugrahan Aji Wisyo Genine nirdon meme didikasih makoratun liak ringkan wangis Waktu punika ratu, yen tan bersidang entar kebawa entar. Agli jadi jalan nanti nanya. Winaya punika. Mira uli pedang sengidang lah karena suara. Satarakan Prabu Kediri tekan ke jagat daun. Landayo mata jalan. Dayo. Kengken naraan. Dia pangseng sangat muslihat. Tangkan sangat kesian. Pangseng kewah kok kajane. Nggih. Dayo mata kok. Tapi punika maksud dayo matang. Lan paling saketurunane ado di jagat Kediri kelawan daun. Cek punika ratu. Ado rare, ado cabang bayi. Tuh jani paling. Yen ampun punika kemaling. Tapi orang Tuh angon perdaksina. punika amatur punika. Tuh aturan relingi kita yang bertari. Nincap komisane. Sobinane jauh. Nggih. Ramane ning ngelang pianak tuh nyakit ati yo. Pianak yo ilang sing tepuk kana. Ulian yo nyakit ati ngereles mati yo. Kuliah nyakit ati. Nyakit ini aluk itu nyalanan. Sing utang pantek ngangon serano. Ayo waktu kuliah ngapale bayi mantan punika. Jojo bayi. Yen ada nak beling to sedot pangkanti ya kawon. Pangsing nanti ya balen yo. Pangsing ada keturun di mata di Kediri kelawan. Ayo waktu punika nyakit ati. Ini tenglah anak. Urang, ya lah. Tapi kan hari jomblo ya. Ada tentang dulu. Meja ni ngomong gitu. Jadi ini pakai Nggih, nanti punika. adiknya ini yang rek Yang sungsang. sungsang. Au kan dia kelawan sisian mau kerjaan lakar ajak mimi mau pidung mang. Ngidung winayo ini. Ayo. Yen tadi anak punika bang ya, yang nauhe dilo angkat sungsang. Mun. Inilah karena aku asli pada ketemu saya. Ayo. Oh dia. Odo. Iyo to. Musik. Orang mana tu? Tan punika. Usir ada orang apa? Dulu. Pengen keren kena di. Sampun nyuwun.
Ngedot muri lampah ingsun. Kok sing ngedot pedalan lho. Lautang lho. Kaki Raya lumaris. Kok sing ngedono yatna ngedot pedalani lho. Nah lautang lho.
Nah lho, mapan yang isi sio maka sami sampun ada ini. Lautan tanggil, tanggil dan mengkelisir. Enak, mati kenang. Nah langkah melang kami semua lho. Hanya haratu dan mengkelisir. Tuan isi sian itu sampun. Yelo, iso gede. Wapan sampun karena wat. Anglek sungsang, anglek ulan kemurayo. Satu winaso, parangso. Yodo, mendek lawan siri sore. Nanek, waduh gengsi siapa pada samu. Manggelah sigre-sigre. Cik nawa kena bakin telawaning siro kibodo. Nah lho, ini jadi semua dong. Dengan jam tani, madon naik. Cik nawa kena. Poparang, amulah akan kawilian. Asuci laksana lawan siro. Ni wisogeni. Ayah seneme angon cino bakti nyai no kejang. Mana kejadian dari nyai. Lakar, maya asli tani. Mana kira nyai pusing. Kene, ayah seneme dinengil. Kau kira nyai apa sih madon naik jadi. Wah, nak sing so matur ya. Nek madang liak bakau ada doang. Kurang ya mungkin. Ay, nak maro-maro. Nah, Cina. Bakti nyai jadi. Mama kira nyai. Kira apa sih? Apa Tugas latihan sing ngomong ditawangi. Gendengan pariwara gendengan. yang malu-malu dengan sabener mungkin. Waduh.
nah melang tegak nah. Bebas ngidang di negak jani. Ngidang mau timpuh makelo dadi. Mirip nungeng makelo dadi. Wireh kelado jak mereraos. Ni saru je mai nyai. Wak becenik jong oyong sing tepuk nyen. Sampun iki tiang ngaranku. Ne jani ada mabuat ne mula laka raos meme kapin nyai. Wataken para sisian meme ne makeja. Bo melang jadi ningahan. Melang beng-beng kuping nyai jauhnya. Wireh makelo. Pano mayo ne meme sengidang ngwalas sang buat. Eri sedani do sang mahawulu siro seri walunata. Wireh subuh rasang meme pepek. Peperajaan ini bang meme kapin nyai makajang. Uli dingidang nyingendeh kang awak ngin mo tumpang besek nincap kadineh ngin subuh mo tumpang siau. Anel meme teken pelajar. Mo kejang yen raos meme si siau ne bolulus siau. Tunggu sami sampun lulus. Walau ada jani di subah ni lulus. Angon tatakan bakti ni do teken meme bisa beri. Tekening alas gana wamise pamucuk orang yang siro seri walung nado. Jani meme ngemangi gae pang majalan pang madok kebisane pang cara jani teori wadau praktek ne jani. Pelajar ni bang meme jani praktek ni. Kemonya ungsi gumi kediri Ujak itu sang maha guru ulian pengelaksanaan Prabuning Kediri. Jadi yang sing gumi Kediri ketekian daun sing paripurna kenah memene. Kemoyai lakar nguogon gumi Kediri memaleng nah. Memaleng kemau di Jawa jada nak cenik nyen jenglah nak cenik ngelah belengang yen bebelengang papas beleng nepang seng kantinadi yen ada nak cenik konden ya ada limang tiban aleh yau paling angon pedaksinan pengnincap kebisaannya ini pang keijen penugrahan untuk ide yang betari ben besik nih yen kemau ni ke Kediri nepuk ni mangku jawat jedong matur-atur nepuk ni dalang dawat jedong apa dan wayangai ben besik nih man ni nepukan pedanau wiku dong ngop ujau ngidang nying risap ngidang nying matiang ngendeh tujuh langit kebisaannya ini engker yen kok keto pengidek memeneken nyai kengker ngidang nying isen nang apa sing